сылық сынады пурнеде. Эфирда Чувашьень нация телевидения уяв программе. Эбир виже шул эфирда. Уяв я тебе шак самантра шене передачи зем үгереген эштешсене. Камерун жетраган оператор зене. Эфираглараган зене тада мünбур курагана саламладып. Манба бірле студире Чувашьень нация телерадиокомпанияның директоры Александр Магарин. Уяв я тебе, Александр Николаевич. Тогда выше среди уяв залами, вырывать не буду перин паян гейтер булу. Калашва пушлы чень, шак виже шулды чипель держли пулум зене тебір хучень аза илмесіне деп. Игебинде вумбармышулги юбауихин вуннамыжы ирги сагыр сегеть. Нация телевидение пэджик коллективе жень полганула да хаваслы самант. Шак вогыттылне пурде эфираклараган студире буштарынна. Видеоинженерзем оборудованию тюммезене пузащаде шагындан Чувашьень нация телевидение истории жирнма бушлать. Через себе коллектив унчен чилай эш тумальгерне. Оборудование гюрзегельне. Нация библиотекин шене журденже студия ергелене. Эш пүлемезене хадерлене. Шене еши камерызем, компьютерзем, эфир хадерызем. Үгерзегельне материала кеске хужыра эфирагларма майбараща. Пленка зырпагалыхлы видеомонтаж. Шакшенелеге республикра бир пуринжен малдан алла илдемір. Юба уйгин вынжичимыжынже вунды гырзегетте водыр минутра пірремыш худ республика засы яны разагайре. Хамыр вайба хадерлене кыларым эфирадухре. Паянда шене хыбарзен кылареме. Республикри чи пельдерішлі, интереслі пулымзембе палаштарать. Унзыр бушне халі эфира водырытла кыларым дугать. Візем терлі темыба, терлі үзімри кураганзем балли. Ултын жүпшерен след в истории, шердевлеже туслых евыже. Шак кыларымзем виже жыл эфира дугаща. Унзыр бушне яшчух шамрыкчух, бухты барахты, эх юррым яныра кашхидель булу, шапла булдыр, кашнигыларым хый кураган не дупре. Паян хамыр вайба хадырлене эфир талыкне виже зехетпедан лажать. Передача зем зырбушне Чуваш эстрадын концерт зем, спектакль зем, патшалық телерадиокомпанияның архивинжи кыларымзембе фильмзем, пурде білеген киногерой земде пирин эфирда Чувашла галажаще. Үсміске ұргынды. Телек калазабады. Телленетті шағынбек тақыш. Любовь и голуби, Москва слезам не верит, одиноким предоставляется общежитие, тогда ты фильм за ней ирт немерен сагр вуннам шулизенже Чувашла гужарна булна. Халичень везем кинодокументация архивинже упранна. Игебинде вунике мешулги на разуиге тебр Павло Булумба балырже. Суйлав компании иртнемай перремш худ тюре эфира тухрымыр. Хали шага кулленхи эженде. Шани хыбарзенкаларыме каштенче их тюре эфирда ирдейт. Россия шалгучезем, шендери гуня, Республика Пышлыхе Шируба Духны, Олимпа Езен Шулемен эстафеты, Россия спорт Шержеве форум, шак мероприятий зенеди, Республика Бурнаганзем, Тюре эфирда гурма булдарджеш. Мускав, Ижевск, Чулхула, Ульяновск, Киров, Пенза, Саратов, Эпхюй, Тюмень, Сочи. Шак таранчен терли гулари мероприятий зене шудатырмар. Телекомпания оператор зембе журнализезем, сюжетсем, кыларымзем югерме, ирде каштагадер. Умра пызык телев, кураганзен ешне истересси. Шубашкар, шене жубашкар, канаш, кюгеш, сындервари, куславка, терлемес, шербю, варнар, сынав басёлыге пере кабель урлы гурать. Ростелеком сечень и ПТВ тада интернет урлы кыларымызыне республики бех курма майбур. Александр Николаевич Шагынбек виже жувал, виже минут пеге хывыртырцы гайры. Терсибе паллахынде телевидение ужас 7 чилаймаларах пушланна. Унжухне езер культуры министерствинче ишления. Массовой информации хадерзем варашыбах культуры министерствине похоначеш. Шак телевидение чанахахта ужылныне хошанынлан заилдер. Тада езер шак хыбарамын лейжындыр. Вот халі пақсады да барды занмай бірле, телеграф занмай бірле, шак сюжеда. Хамжан шак нашал үйдулар тұрымда манжан калы бір шак иртіне вешулда чипілдер ішлі заман мән болына ғадезі үйдеве күнда күшкереде күжімінжек. Манжанда болына шак вешул үшінже че пызык болым тивашнацы телевидение ішлезе кайны. Палах шак телевидение ергелес шуғышсен візем малданда перден маларақ бұнжар жылға алақ болны. Ебастываса тоғырвынным шулзызен вежінже шабақ нация юғымызем вайлзе адаланза бұны жүхне, он жүхне хінде ол. Тивашнацы конгресс дергеленже, тада ты паллы болымызем бұл зәрітреш.
Унчухне калажачыш. Анжақта вағытне жуда илзе, тен пиде шиведех тыман бульку уйрым телевидение келесі. Межнезен унчухне бұл Чуваш республикин хайын телерадио комитете бұл министерство шайынже пулны дейбер. Бұл пағынзадың ақшыба пирін республика укши денгебе туза бараган телеканал болна. Шербулинде вағыт ұлжынны жемен егбетін бішіл зенже, шак пирінде Чуваш телевидение дегенскер, бұл пулза тыджа Мускау Россия телеканалин пар филиале пробай был задача. Вара шельбулинде нумай чувашлагларымзе мында шугалма бушларыш. Шак саманда эпкетсе илде машыбах культура министерствинже эшленемайын, эшлетимирче унчухне бер наци радионе ергелезе яны ченде, кубыл пиде бузык пулужу бульже наци телевидение ергелемешкен межіндезе унде журналистемде телегаларымзе мдуна жере хучыначыш. Хальхашен пюрехи бер шагынде пуларула телевидение чинде пуштарза жидичен, гзем вайбеде нумайгаларымзене туза будамара. Но тура жигер әже чибирех ергеленсе пыйже берен, вишшулда шакнашкал үзімзен дүне мажыт Павел савынмалық та омзанмалық пуру ябала бек. Бір иклен безрех, ытлашы сабайланмазырақ, мажыт па шакнашкал калама булат бек тойнайды. Александр Николаевич, телевидение пушлығы, телевизор гурма вақыт тубади. Хамыргаларымзы не бұқадыри, үтті каналзы не бұқадыри. Ку уйдыва хуравламада булат дейді, хуравламасында булат. Межіндізен коллег күнда хуравя прилежеш, палық пағадып. Каларымзене эфирдагынамар, парле туны жүхне, нумай пулашаға уйдула заманцемде, передашызым туны жүхне, уйрмашынық барызым каларымызем туны жүхне, межіндізен кашын югун эфираду хаган каларым, чи явапла вол телевидение сын биде, чимнің бегалазан шынығы барызым каларыма. Жамбада кунда уйрмах тимлех керлек ол пилибзык яваплах, васковарлы думалы вағытра думалы әш. Яныш майрамас, межіндізен халаха террас информация ждермеле, тада вағытра ждермеле. Палах унбек чухне уйрмах тимле булмала берін. Үтті передачызыне де палах пахмат тұрыжадып. Анжақта тебір жүхне эфира тухны жүхне пахмат девет. Савынзақ, хавасланзақ бағадып қалы бір перін трансляция зене. Перін ебірсі зайлет бір тәрлі спектакль зем, концерт программе зем. Земде перін лайық бұлашы. Тада перін ветха бұр интернетра, пәдім телекаларымызен тулли архиве. Еп нумай телеканал зене тишкеріне, візен сайде зене интернетра, анжақта перенебек шаропроценжебек, кашни передачи проблемешкаларымеден бұшлаза пайын егунченех, елдақ интернетра пурыне еп чыннебек курман. Ковыл пулы жадында перен республикара, пайын гүнделіне шелгулінде наци телевидение бұжды бұғаймашы. Түріне хушынақ каламалагына, перен пожарғануда, перен Владиварлах, ебіргін ататсамама тұржат парбалах. Анчақта интернет пулышны бе, пахма булат. Хамыр республикара бұрнаған земшешмар, үттідір хрич ваштанде пахма бұлдарашы. Тебір жүхне шыңғравлашы мускав зем похрымы жәмбек передачыды әмәлі бұқрапалах интернетра ұшса берін архив пулышны бе зем палашма бұлдарашы. Архив рағынамар, берін етіға бұрдада онлайн түрремен хабарлап берін передачызым, бұраш түрремен интернет эфирінже, ұшлагінже бұрашы. Онда да балақ пахма булат. Пирин расширегін амар, өтті жыр зінже де пағашы, ана пәлет бір, зінден де бір жүхне сен үземде, шынграв земде елет бір, ку савынышлығы бар. Қаларымырынде, авал хилде қалазанында, жак антенна, пүртірінже антенна ларца пағаған зем, пирин шербулінде шука. Межіндезен пирин наци телевидение, паян гүнделіне, ол кабель зем 46 саланат шын зем бәтіне. Тірлі майзем пұр, шакна татсабама, зене бір шырат бар, ебір жүхне татсабаны бар прехте, калы бар шак вағытра, шевых вағытра, шак күн зенжех, ебір житмелі, күнда азындақ бардымыр, бір сюжет трашта бірі бақма болады екенне, калы бар едірне хулыне, уладыр хулынже, шамырле хулынже, депреспе варнар поселка зенже. Тада үтті темеже халық ешті бұрнаған варында, перін наци телевидение шак күн зенжех, шитмелі көвыл, перін жын хамыр жында, наци телевидение веже жылтулдарыны майын, перін көраған зем жінде, парне боласын тойынайды. Александр Николаевич Зерман кебрыйдыва туйны пекей, малашлық бірге калашма бұшлары паллақ шуралны күнда, малашлық планезем бірге калашма зірірсі гайма майшукка. Анчақ малданақ сюжет пақса әлмесіне деп, пирін кураган зем чывашен наци телевидение мінлерек, курашы малашне візім мінле каларым зем бұқашын. Хавас бақ.
Чувашнация телевидение эбя май бурчухне бухадып. Мы ждем анда пяти интересля передачи зембу. Хамамана яшчух шамручух кларма. Пыльдер ченнича. Шамбигех хыбарсыне бухма келешет Чувашнация телевидение чешлигенсе пурнете вище жук телевидение вище жук дулдарны отпасала младып малашнеде шапла халыға интереслендерген передачызем хадерлемесін адып. Ебенат телевидение вище жук еменелікне виде лайх тесе ежінза візене үрмеганми выйғасунады, бізем халықшын педикирлештівайшы, бізем ғылараган передачызем пире вишреде болжашы студентсене вренде зішрен жақтаман шагын бабырлық бізене сунас келет яшкерім бәлі қадірлене передачызем. Күндайтларақ болчырмын жындезесін яшкерім бәлі бире литература әжебешлен жүхне, нұмай ебалазым герлі. Тен литература эткерлік бе, литература критики бе, бір передача ядарлы ұшсасында лайық, ебіріна Амырка Федерашченезім бе тумада buluşma buldarat бар. Чувашнация телевидение вижу жылдарын бе пидес саламладып, савынадып. Мынжезен чуваш телевидение адалан забыны был, халық адалан забыны не кадардат. Унды программизм тірлерен, ажазым вали, ватызым вали, каждый вырмах слой депренде жамбекизм валюзым, хызен мероприятизм не кадар сабыраща. Мана чуваш телевидение пидеки лежать, ебе на пидека младып, ебе канамар, пирин пойдем шемебехи бир чуваш нация программе зине погат пар итлеть пар шага пидека мала хамар чуваш телевидение таза чуваш телевидение илтме маллада шавын бегех чуваш телевидение бе радио адалана сажанадып. Мана хамрын чуваш телевидение пидеки лежать. Ебе чуваш вестине ялына хитле деп ебе хамрда пірле ушкунба шапла булдыр телепередача на газа курныча. Телевизор бада перед человека дартна. И бир я нахтыван радио лет бар. И бир пірле пурнаган зенбе общежитие я нахтыван радио ярза гурза чуваш резине лет бар. Филология факультетинче врене май хамын пуласлыгада чуваш телевидение бе шиханда раз келет. Телевизор ба калажаган корреспондентсене журналистсене итлеме пидекомуладып республикара ирдеген шенеліксене пілседома пидекомула. Александр Николаевич, кураганзен жуғышне білдімір. Езір вара мін берге еметленедер. Тебір пилік вуны жылдан пирен телевидение не мінлерек курадыр. Кураганзен пирен передача ядезенде лайх плещикен ковыл балақ сағындара, тепенізім хаваспақ пағаша, хұшпырезен пирен кыларымзен худшыны да екен, кына илтме пиде хавас. Пирен жанақта кыларымызем жилай, пызыках мар ешпа, ебір пұрыде телевидение решлігензем бұдыр жинтларақ кына, ваземде журналистсем, операторзем, режиссерзем, анжақта кыларымызем вара бірін шенеғі барзем зірбушне. Водыра яқын кыларым түрліғыларымызем. Онда чавашлызем де, вырыслызем де бұр, адезем валиде, ашлызем валиде, ялғужалықшенезем валиде, вренегензем валиде, тавла жуылы гала жүзем де бұр, илемле фильмзем де кадардат бір ебір. Бірін балақ түрлі кураган валли кыларымызем бұр. Бәчкене бұшлаза, ашлызем даранақ. Бірін бадашын гравзем дилай келеші. Шензем выжықса жетіне, чаваш передачызым сағал бұл небе. Ебір мүчіліклерах тумадырыш сағында, тавай заңда, візім тада нумарах керілдеші. Тебір жүхне күшіранақ қалашы жаннаш қаларайын зене 90 тілі бұл зем ергелет бірде. Вот теш спутник урла пахма буладында түрлі жылхебе. Тударла, пушкыртла, чечен, ингушчен кебе дада тынума жылхебе пахма булад телевидение. Анжақта чавашла мәжін көтартмаспа, мәжін езір спутник ражук деші. Бірін балақ шақынашқал татсабаман едузем тадақта бұл. Но спутник берги галас пулзанчина, тахалінде юлашки жылзенже, ялземдір тұқсағайзанда, нумайыр жын пүрттірінже тавады юплян тәні жағын задымас, візен спутник турылькезем жағын задырайшы. Жағына шыда үйлет бір, палет бір балақ ку проблемына көйдіва. Күнбатне талбынат бір, анжақта паянде ыран, талы запарасса, халихе калама евыдырақ. Анжақта вғыжы шиде, перен каларымызене пұрде курастегінзем курма май тубаса шанзақтырас келеді.
Перейти бушне танлаштыраш ытты телеканал зембе, наци телеканал зембе. Уйрамах вот күржерлек, унда тударстан телеканал барнлаштыраш. Унда дилдах тударлаш 20 калажаш деч. Палла хун бекмар. Ытларах кларым зене весем тважи. Ну зенінде хевдиде, шин ежиде, май зендетин урухларах поле. Анжақ пұрбірех талбын мала, енжінде ебір наци телевидение ятлы пулдымыр пулзан, біріншін малдан хамыр халық вали, девішлікаларымызен пұза парса взем нешидерме мазем тупмалла. Анжақта гунда наци телевидение береге тебір жүхнезім трезех марылданашы. Наци телевидение дені бол чуваш наци жын кына туны телевидение мар, бол пәдімішлі берін пәдім республикара пұрнаган түрлі халық сем, ебір қалат бір шері жерім загры түрлі халық берін пұрнайт болсан, пұрын валиде, пұрын кымылнеде, пұрын ыдывнеде твиштереген телеканал болмалла. Урхла қалазан бол болмалла профессия шайынжен биде пызық шайра болмалла бол, техника енжен, ховартлық енжен, оперативлық деген енжен биде вайлы болмалла. Тогда унзар бушне ебер шанзадрат пар пирен әштешсем ытты район зембе холазенже хышмалар калар мышке гайбер шив вахтрах шитмеле десе ытты холазенбе район зенеде. Шак холазенбе район зенже жилай жинже пур пызгах мар булсан да жак теле студизем пур. Пирен тебер удумынде зембе таранрах шихынова керзе зен таваган передача зенеде чвашла вырсла юнда урус телегебе зенеде хамыр наци телевидение бегадарца пәдім республики бекшидересе. Тарлихре вы кунда шабахта телевидение был пызык ешпа командыба ешпа думалы эш. Шамба енженде пір-біріне онланза ішлезен, пір-біріне пулышса ішлезен, берін пуласлық пызык тезе жұпладып. Халихе, ергелих, ішлезе бұрат бұрға, онланза, келіштерзе. Талбынза, шинтерзе, еврлық сене, шула ұшса бұрат шымалашны де. Күнбек тума берін әжі ұшқыны де, шеделікті байхватта, шеделіклік тезе жұпладып. Шапла. Чувашень наци телевидение, ты торхри ендешімірзем, масыл информация хадерзен ертеушізем, республика Рида да шершеври палышынцем саламлашы. Вижу жыл хушинже, Чувашен наци телевидение, республика шиндеземжен, кулленхи хабарзем шинжен пэльзеты малы паха шалгош пулзадачы. Подшалых организемжен, общество организации земжен вал информация халых патнильзе шидермели паха хадер. Шаумбада, шак вижу жыл хушинже, терлі жари шихынузем ергеленме эльгерненде. Вазенжен чилай жабаям пирімбада хынана келзе гурже. Ишне гурай хизебе теші ғалықра. Чуваш республикин ялғужалық министрі Сергей Павлов пирен іштеже Надежда Яковлевна хизеб худжебе жисларе. Ялғужалық инжі хыбарзыне наде вижу жыл жудадать. Пирен бада шаумбегех іштешсем де шитрыш. Віземде шыне интереслі передачызым хадырлеме кураганзен ишне үстерме зунжиш. Изрғалі ширеппен удадыр, ширеппен уражене тоны, тен вишулги ача дебір жүқтағын загайсыды болады. Тағына сегулі ішлемен жындына енушмас тешін. Анжақта тағынзанда түрек вұртмалаң бұлдыр, ақлатмалаң бұлдыр. Түрек сикседірза малалла ұтсагайзар, чываш халық ежен малалла ішлемелі бұлдыр. Түрісібе галазан телевиденин эш коллективне маларақ саламлама бышлана. Россия спорт шырживе форума келніхін азем, түнче жайынче паларны спортсмензем Александр Карелин, Николай Валуев, Аделина Сотникова тада тіземде ұжы замақсем галарыш. Россия халық артизы Филипп Киркоров Шубашкарда бұлнымай, онужу суннызыр пүшне пызық юбилея, шыржыл дулдарныне палла думала бұлдырдері. Чембер телевидение вайхураган день, чембер тұрғынде бұрнаган хамыр ендесен день, бұрне дезак наци телевидение вижу жылдарны атпа чундан саламладып, сывлықлы бұлыр, телебе жүрер, әзірдем қалғал бұтсер. Шаплақ еп калашын сирін наци телевидение вижу жылдарды ма? Пиде бызык сенду забрать. Хал технологиде урах. Урухла система баш кемелле. Урухла әшемде урухларак пыра. Хал эштеме шамал. Әлі хибек кино югерзе материал дене кая уза кыдартмазыр. Вғытра кыдартма май булат. Шамбада ебі
мухтанады пирин чаваш нации телерадио компании пуррижен мезендересен она такшана халық кетне вол кирле бала унжы нумай торышна патшалык ерти бираган зенде сагалмар вайгуну бул пиреде вол эбирнишанда уйурмас бар чаваш республикасыне газан дасты келеппер мазутпа нации телерадио компании вол яланах тірлі халық сен тустықне кадарда деп чаваш республикасыне булжасын савынады пулдарулы тележурналистем вайгураща нумай же бірлевренні жылдашсем пирин журналистен падем тандеребегех уйрымақ чавасен штабу пурунзасында бірлестемеледі жылдадып тен ебір кунди материал дене вғытрапар чамберде чавасен мілле бұрынне чаваш республикінде де пілжетті чар мәжендересен чаваш штабулзасында пире тыван чәрге жібіқландырат сиребе юрададып сылы сунадып бірлестеде тәріш туза бірәсі. Чувашен нации телевидение эфирда виже жул. Журлана гунья джибе салмашкан перед студине Валерий Комиссаров кильзажитре. Целосунадов, Сергей Валерий Петрович. Эзер чаваш журналист чезен прилежен председателя Пулнамай Серден Шакнайт Саблецкилет. Республикаре пор массовой информации хадерзен хушинче. Перед телевидением мелерах вырын ежнатши. Тюря каласпылать. Перен юлаши жулзенде. Тилай массовая информация гадерзен тухсадраща. Шенеренде және хажа журнал тугать. Он зарбышне телевидение, радио адалан забрать. Шак электронла масса информация зем адалан забыны тапхарда паллах пидеть хадерзем хажа журнал тиражи чакра. Шавнамай паллах электронла масса информация зем вырыне пидебызык шав жутра телевидение вырыне пирен республика Брунежинде пидебызык вырынди женать. Но калас плать халитен пирен телевидение пулман тезе галамажок шак иртня жулзинде пирен пулна совет абхрендеде чаваш телевидение булна анжахта шак трансляции калыбы же пызгах пулман шамбада шак пирен чаваш наци телевидение унын майезем пызыкрах вал пирен республика бурнашне пирен культура искусство тадагыты отрасль тарынрах шудатсабама тәрлерен үйдузене хускатма лайық майземду забарать. Вот шага паллах пирен был манашлы хамырын телевидение булны. Чан чавашла, телегебе калашса, передача зем тума булдарган телевидение булны пирен жен вал ибер унжын савнат пар, мухтанат пар. Но паллах ответлыхта юзеть. Шаг передача зен содержание зем тарынрах булмалла. Вазем кашни курагана Бәлі қаласпылать, бізен тарын дергі барма, ұры шуғыш сем журатма, пұл-пұлышмалла. Вот, шағын телевидениен хүйен тәп вырыне, полиз жулады малашнедем. Халит чәне вара, шақ бежі жылғы шынже, мәлер тарын дергі хывара пұшланы, тыдыны. Палах шак программ визи жулушинде тунаш калама жук пызык эштуна чаваш телевидение коллектива тималданах палагын девал журналистен коллектив не буасы кунда зирин бадырда пулдарул шамрыксем эшлеше бізен день тилай же хамар бадырдах кунда чаваш патшалық университетин журналистик факультет не берензе ухна херадязем качазем эшлеше бізен день тилай же хажат журнал зиндеде эшлезе опыт пухреш шага балах пиде пага передача зене хутранзитерин ну ялана пахса тараймастап но передача чаваш телевидение курма таражадып onun программа зене леслузан терле программа зем пуян содержание пиде терле енебе калабар культурада искусствода литература экономика унзырбышни информация передачи зем силай оперативлых павал балар задарать вот калабар халя шак электронла хадерзем адалан забынамай шак оперативлыга юстерет вот шага вот хальжеш пулум зене
керек милле райондан да, керек милле райондан, ялдан да, Ховард, вазене шудатма халық патне жидерме, кашни келе жидерме, майзым дуза бара чеваш телевидение, чеваш наци телевидение. Шага балах пире чундан завандарать. Кенеген пальдер же негижанда чакмасы жулады, беп сире вот шамбада юбилей я тебе саламлаза, изегилдем пирен чеваш книги издательствен зекларна книгизем, вот чеваш энциклопедия, твада домбадухна, ондан и бердумай булмас пирен журналистен зуизе, калардя, чеваш журналистики бепидедин энциклопедии не калардя, пиделизе духра, вот ша книгизене сире ашре куллень узукурма, май пуледезе жулады. Таудан бұжақ пиде бұзық парынего сауындарадыр. Ezrimine şuladır. Bir de millikalarımızın şitmeşitten, kinegezembe, жиғынығыларымызем. Паллах, телевидение хайнен серин программызым бар. Тәрлейінден қаларымды экономикіне жүзатмалла, информация қаларымызем де болмалла, өте таран материалзем қадырлемелем. Шавығы тұрақ, пирен хамырын чываш наци телевидение болзан, бұл хамыр чываш шелгебе кыларны передача зем мажут падларақ болмала. Бізінде темалданақ литература, искусство, культура үйдізембе шақ үйдізіне тарынрақ жүдатмала. Жак бір книге үйдебе галашма бұшларымыр болзан, мажутпа ажазине, патек ажаран бұшлазақ, книгине юратма врендесі, булама врендесі, пирен радио баялан передача зем болны, книгебе шигынна литературба, чуваш литературбе шигынна передача зем, шак наци телевидение де, шак үйдуба ядарлаза кларны передача зем малашыне де буласа шанзақтарадып. Бірде жан беге шутлат бар. Но мне Валерий Петрович тавда бұжақ сірі перембада келіне жын, жұралына гон яжибе саламланы жын, пережембек ұры парнезем парнелене жын. Хақлы телекурав жызым сірі шақына қалас келет. Ен женде әзір наци телевиденже интереслеренде интереслі каларымзенді вас сезесін, әбір сірі хабылды загерет бір. Вище шул хушинче, чевашен наци телевидение ежеде хушинче. Шене шинцем шешмар, шене кайксем де килчеш. Вище шул хушинче, пирень пузыгах мар коллектив пилек туйра савынче. Унзыр бушне сакрача шуралче.
ада шак самантра чывашхалық артизы Августа Уляндины житрі. Пәтчен мардада ярды ушкын юрыши зембе. Кураган зембелешенде Августа юрыш шешмар был пирень іште. Икіміш жыл болмалы Августа енышмасты пулсасын. Кашхидель болу кыларым ерце бұрать. Августа уяв яджебеза на телевидении виже жыл тулдарна ят пазаламладып. Пиди пызыктау шак нашкал уяв басаламланышын манхам ятранда галас келедінде Чуваш наци телевидение вол пиди мынашлы телевидение Чуваш республики жын пиди пызык вырындадырать. Межі дезесін пидим пурнышне, эшне, хватне гадарцадырать. Шамбада эбе мухтанадып, эбе шак телевидение ба пиди туслы пурынны жын пірле ішлені жын. Шамбада пірле ішлеген іштесшсене пидим чунчеререн ворым өмір, ырлық, сывлық, телей аны зем сунас келет. Палах міле уявғавыл юрызыр. Ебінде юрыш пулнымай манпаян падим чунчеререн. Шак Чуваш наци телевидение хизеплезе унба мухтанза ана саламлаза Чуваш енне келзе курымыр юрра парнелешін. Петелайық, чынақта баян пурнеде бір Чуваш ен наци телевидение ченетпір. Ченетпір. Чуваш ене келесе куразамыр. Чуваш ене келесе куразамыр. Тусем чечекле шургонне Чын-чын телеешни бехабар Тухсаваларе пущу мне Чаваш ене келесе курсамар Шула кебелі кун сенче Юлдаш бекамала да хабар Идар миденче Юлдаш бекамала да хабар Идар миденче Темір тула кері гонне Біз керақ сайы серіне
кеченет бір чөререн. Шағынба сиренбесів булашадып, халі виші жулды чи лайыққаларымсы не бұқма бұлдарадыр. Тебір хүтчен, уяв яжепе бұрнеде.